International Killer. Uyu ni umwicanyi ufite imyaka 19 yonyine y'amavuko, ukekwaho kuba yica umukecuru w'imyaka 66 yonyine y'amavuko, waje kuba arokoka jenoside mu 1994. Iyi ni jenoside yakorewe abatutsi aho barenga miliyoni mu gihe kigana n'amezi 3 gusa bari bamaze kwitaba Imana. Haravuga ko hakorewe ubwicanyi ndengakamere bwatumye bamwe na bamwe babura ababyeyi babo, ndetse bamwe babura abagabo babo, ndetse na bamwe babura abana babo. Ubu bwicanyi nyuma yaho buje kuba mu 1994 mu gihugu cyitwa u Rwanda, aho habaye icyo bita genocide against the Tutsi. Nyuma y'uko hashize imyaka isaga 30 ubwicanyi bumaze kuba, habonetse undi mwicanyi ushobora kuba yishe umukecuru w'imyaka 66 waje kuba yareka akarokoka aka kazazane ka jenoside, maze nawe akaba yaje gukorerwa ngibyo abandi babakore muri uwo mwaka wa 1994. Urakeka saro uwe birakweka ko afite imyaka 19 yonyine y'amavuko, ariko akaba yaje kuba yakora ubwicanyi ndengakamere, maze agakatwa n'umukecuru umutwe yarangiza akahuta ahita muri fosse bakitaga toilette, bamwe bakoresha mu mvugo zijyanye n'izindi zitandukanye. Uyu mukecuru yakase umutwe maze bawuta mu mwobo wa toilette. Bivugwa ko uno mukecuru akimara gukata umutwe, abantu bamuhize igihe kirekire bamushaka bamubura, ndetse n'abana be bamenya aho yagiye. Ikaze ku muryango mugari w'abagize Mizozone Media. Niba uri mushya hano kwa ino channel, kanda subscribe. Niba usanzwe uhari, ni byiza cyane nk'umunyamuryango mukuru kuba wakanda comment ndetse na share. Ikaze. International Killer, umwicanyi wo mu Rwanda abonetse uri kwica abantu akabakata imitwe, maze wenyine afite imyaka 19 yonyine, ariko biravuga ko ashobora kuba yahishiwe n'abandi benshi cyane bashobora kuba bafite uruhare mu rupfu rw'uno mukecuru. Uno mukecuru bivugwa ko hari ibintu byinshi cyane yakoraga, maze kandi mu myaka igaragara 66 yonyine, aho bivuga ko uno mukecuru ashobora jenoside yakorewe abatutsi ishobora kuba yaraje kuba, aho bivuga ko yashobora kuba yarafite imyaka 36 yonyine y'amavuko, maze uno mukecuru yicwa muri ubu buryo afite imyaka 66 y'amavuko. Aho bivuga ko ubu bwicanyi ngubu bwongeye kugaragara mu mwaka wa 2024, aho hagaragaye tena ubwicanyi ndengakamere bw'umukecuru witwa Nduwaya Fahine ufite imyaka 66 waje kuba yakata umutwe maze bakawuta muri fosse. Uyu mwicanyi afite ubugome mu mutima we kandi busesuye buhagije kuba yakica umuntu yarangiza agafata umutwe we akawuta mu musarani. Uyu mwicanyi biravuga ko ashobora kuba afite abantu benshi cyane bafatanyije muri ubu bwicanyi, ariko we akaba yakoresheje uburyo bwo kugira ngo abe yabahishira. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB kitambitsemo, maze uno mugabo akaba yashyizwe imbere y'ubutabera. Bivugwa ko ashobora kuba arahari ari kubazwa ibijyanye n'urupfu rw'uno Nduwaya Fahine ufite imyaka 66 yonyine y'amavuko, waje kwicwa azize urupfu rw'agaherere, maze akicwa urupfu rwo bamwe bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, nawe akaba yakase umutwe bene ako kageni. Bivugwa ko uno mukecuru byonyine aho yabaga ndetse n'ibyo yakoraga bigaragara ko nta kintu gihari gihambaye yashoboraga kuba yakora, dore ko yarageze mu zabukuru. Ndetse abahungu be bagaragaza ko uno mukecuru yabanaga n'abantu neza mu mahoro kandi mu buryo bugaragarira buri umwe wese, ndetse n'abaturanyi be. Ubuhamya bagiye batanga n'abakazana be bivuga ko uno mukecuru yabanaga n'abantu neza, ariko bivugwa ko ari abumwe agatukisha bose, ndawuneza rubanda. Yaje gukata umutwe n'abantu be bagaragiye aho yabaga. Bivugwa ko RIB ikimara kugenzura uno muntu wamukase umutwe yahise atarwa muri yombi, ubu ngubu akaba ari inyuma y'amaferabeto. Bivugwa ko ahari ashobora kuba ari kubazwa uburyo uno mukecuru yaba yarakase umutwe, ndetse n'ababigizemo uruhare kugira ngo uno mukecuru akate umutwe. Ore cyane ku bagize umuryango wa Nduwaya Fahine, rikomeje kubafata mu mugongo, nyaboneka mwihangane. Ibi ni agahumamunwa ko dore ubu bwicanyi bwaherukaga kuba mwawura mwaka wa 1994 bwaba bwakongeye kugarurwa. Bamwe bari kwitutumbya, ndetse bamwe bari kuvuga ko ibi bintu bishobora kuba bifite ingurikizi cyangwa se bifite imvano yatuma uno mukecuru yicwaga agakata umutwe, maze yarangiza umutwe we ugatabwa mu yose.
ni ikintu gikomeye cyane kandi ni n'ikintu gishobora kuba cyatera ingeka ku buri umwe wese ushobora kuba yakumva ko ahuriye n'iki kintu cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, yaba amaze kurokoka imyaka isaga 30 igihugu kibohoye, maze akongera kumva ibi bintu byamutera ihubangana. Ibi byatera ihubangana kuri buri umwe wese ushobora kuba waragize iki kibazo akaba yararokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko turabihanganishije. Uyu mwicanyi yafashwe maze akajyanwa imbere y'ubutabera, maze bugakurikirana iki cyaba cyahitanye uno mukecuru n'icyaba kibyihishe inyuma kugira ngo uno mukecuru aje gukorerwa urupfu rw'agashinyaguro bigeze aha. Ndengakamere rushobora kuba mu Rwanda hakibonekamo abantu bafite ubwicanyi buri hejuru cyane yuko twabikekaga, dukeka ko iki kibazo cyaje kuranduka mu mizi ndetse no mu mitima y'abantu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Nta n'umuntu n'umwe wari ugitekereza ko ubu bwicanyi bumeze ku bwicanyi ndengakamere bwaba bwihari mu mitima y'abantu ndetse no mu mitima y'abanyarwanda. Ukica umuntu bisa ngaho wamujijije ubusa, maze warangiza umutwe wo kanawuta muri wese, ndetse n'abagize umuryango we bakaza kumuparaparaho bakamara igihe kinini kirekire bamuhiga, ndetse n'abaturanyi bendi baze kubimenya, bikitirirwa ko uno mukecuru yashobora kuba yariyahuye kandi kari umwicanyi nyamaze waze kuba yakiyemerera ko ubwe ku giti cye ashobora kuba wari we wamwiciye, maze abari bamufashe ndetse n'abari bamugaragiye bikabatera agahinda ndetse n'akababaro kumva ko uno musore w'imyaka 19 yonyine yashobora kuba yafata igisu ndetse n'umupanga akica umuntu akamukata umutwe yarangiza akawuta muri wese. Inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda ku buri umwe wese ushobora kuba yayumva, ndetse nta n'ikinejeje kiri muno, nta n'igisekeje kiri muno habe na gato. Uyu ni umugaragu w'amakuru agezweho ndetse n'ibyagiye bitangazwa mu bintu bigiye bitandukanye Nyirimizo Zone Media. Aya makuru muyagejejweho na Nyirimizo Zone Media, umugaragu bakunda cyane ndetse uhora bahishyira ku mutima. Nduwayezu Pauline, uyu ni umukecuru ufite imyaka yonyine 66 y'amavuko, ushobora kuba yabisa ngaho yari afite abuzukuru ndetse n'abamukomokaho benshi cyane ntago babaga hano hafi aha. Byavugwaga ko uno mukecuru kugira ngo abo bantu bamushake byatwaye igihe kingana n'icyumweru cyose bamuhigaga baramubuze, maze aho RIB binjiyemo no gukora iperereza bigahita bifatwa umuntu wari ufite imyaka w'umusore ufite imyaka yonyine 19 y'amavuko, bivugwa ko ashobora kuba yaragize uruhare rw'urupfu rw'uno mukecuru, maze akaba ari gukurikiranwa kugira ngo abazwe ndetse anavuge n'ibindi bintu byaba byihishe inyuma yo gupfa kwa uno mukecuru. Ikaze ndetse ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye hano makuru. Imana ibahe umugisha kandi isubize naho mukuye. Ndabakunda cyane cyane.